الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، أحييكم بتحية إسلامية مملوءة بالحب والشكر والتقدير، ألا وهي تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم سلام الله عليكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawo en yettude o wiyeteeɗo Allah, o okkorte hay si a toraki mo, wona noon fere si a torike mo. O okkorte toriɗamo a toraki mo, wona fere si a torike mo. O dandete toriɗamo kadi a toraki mo, o dandete. Ko wiyete Allah laysa kamislihi shay, sifa makko ala. Nyande be nyande arsike makko on ko woni arsikude jiyaɓe kon iway ka kammu tippo ley. Nyande be nyande kadi bakkatuji men ɗin iway ley ga ƴewa dow fiiɗum hatta jango o innata ɓay hande ko bakkatu tun ari o tippinta arsike on. Wa fi samai rizqukum wa ma tuwadun. Ko ɗo wiyete Allah. A bonnay Allah e nder duuɓi temedere, nyande go tun andita hiɗa mari jeyɗo ma, ɗum ko wiyete Allah. Inna Allah mi bonnima e nder duuɓi temedere, mi torike ma accanan, o inna mi accanima. Tede ko moƴƴi kon o innata o acci tun o haɗa ɗon. O ƴetta kadi boneji ko wannoɗa kon fop o transforma ma ɗum ɗon o wattanama kadi moƴƴi. Fi wonnoɓe moƴƴinde ɓen fewndo an bonnaynoɗa, fi wata ɓe ɓure moƴƴi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ɗo wiyete Allah. Ko ɗum Allah yini ka Qur'an makko, ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat. O ɗo wiyete Allah, hiɗe yettamo, yo Allah waɗu en yettoɓe mo harana en yeddoɓe mo. ɓaawo ɗum ɗo juulen e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, Allah tagi ko taga kon foppo inni ko oɗo ɓuranilmi, ko oɗo mi ɓuri yiɗude. Kala yiɗuɗo lay yo iwtir ɓaawo oɗo, kala faalaɗo aljanna yo jokku oɗo. O inni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, man mata, wonɗo mayɗo, la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna. Kala mayɗo hara o maydari e sirku, kala ko maydi o nato e aljanna. Ɓe maki kadi hon wa man mata yushrik billahi shay'an dakhala an-nar. Goɗɗo kadi ko moƴƴini goɗɗum wo ko moƴƴini o sikki o moƴƴini, so maydi e shirku ka nder yite jahannama woni ko luttoyta. E fottango karamo ko ɓen fop no tawa e luttinoyte ɓen ka nder yite jahannama neɗɗo mayduɗo e shirku. Yo Allah dandu en shirkangol mo hara hiɗen andi, yo Allah dandu en shirkangol mo kadi hara en anda. ɓaawo ɗum ɗo duwanoɗen ɓeygure oɗo, sa yiɗi goɗɗo a yiɗay ko iwri ɓaawo makko. Duwaneɗen sahabaɓe ƴettunoɓe jawle muɗum e wonkiji muɗum yarniri l'islam, fiyo ɗum wawu en hewtugol hande. Yo Allah moɓidiro en enen e maɓɓe ka aljanna makko. Si ɗum ɗon feƴƴi, ɓeɗo feƴƴi, si Allah e nelaɗo makko on feƴƴi, ko hombo hanɗa hikkinde ɗon wonande an duhiɗo, ko yumma ma e baba en ma. Ɗeɗa hani ɓe du'anaɗe bimbi e kikiɗe, jemma e ñanorma, fofango e artirango. Ɗa hani du'anaɗe ɓe, ko wajibi e hoore maɗa yiya du'ano ɓeɗo. Si dewal Allah ngal feƴƴi, ko hikkinte ɗon ko mawɓe maɓen. Allah daali hon ɗum ka deftere makko, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. O hikki yeeso ɗon, wa bil walidayni ihsana. Mawɓe maɓen ɗiɗo ko ya moƴƴo e maɓɓe. Ɓe feewi, ɓe ɓoyli, ɓe nafuma, ɓayle hiɓe nafuma kadi pellet. En jantoto ɗo hande inchallah toɓɓe 10 tawata sa ɗiggani yumma e baaba, ko ɗum ɗo woni résultat o. ɓaawo ɗum ɗo hiɗe weltano ɓe jibini en e nder l'islam, ɓe janni en l'islam, ɓe ne'iri en kadi l'islam. En toriki Allah kala mo mawɗo mum faati, yo Allah taw harahimo ka jannatul firdausil ala. Yeru luttiduɓe e mawɓe muɗum men kadi yo Allah ɓoynidu en enen kadi e maɓɓe. ɓaawo ɗum ɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, uzakkiru nafsi wa iyyakum. Mi andintina hoore an taw hooti mi andintina on. Maku nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam goto pet kaɓe maki
hadis sa taskikemo a taway ko hadis hulɓiniɗo kono wondi a jangay mo feƴƴa a wattanta hakkil e makko o wajete sono be sono fewnuga lewru suumaye ɗo goɗɗo wata wajadi ha gayna hara o wattorari mo ton kono himo jogi kamba hulɓiniɗo ko sa dariki e hoore makko tawa himo hulɓini honnu woni on ala yurmeteɗo goɗɗo ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala Allah no yurme jiyaɗo makko bakkon ɗinɗo ɓuri ko ndendejo yurmete ɓiɗɗo muɗum ala ko yiɗi tageefo mum ala ko yiɗi mofte mum ɓuri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe fesuno ha fesande nden juuti Allah nuli Jibril oyni Jibril yehi landuɗa Muhammad ko honnugo woni wollude Jibril ari landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko Allah ɓuri andude le ko honɗum woni fesinde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ummati 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 mofte an ɗen ko ɗe mofte ɓuri sakkitiɗe ɗen ko kanje ɓuri raɓɓiɗuɗe kadi gurdan kadi ko fiiɗe mapinilan yo Allah Jibril yehi yeetoyi Allah subhanahu wa ta'ala ene dey Muhammad ko woni fesude ko fi mofte makko ɗen ka raɓɓinɗingol hadis on ko hadis juutuɗe Allah subhanahu wa ta'ala nulti Jibril sanurdika fi ummatika ya rasulallah wala nasu'ak min weltinta e mofte maɗen si Allah jaɓi haysi tawi a seytinari haysa a sunaki min weltinte nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ɓernde maɓɓe nden walotako hara aaden goto e mofte maɓɓe ɗen hino ka nder yiite jahannam komi woni addirande ɗiɗo fof ko muqaddima yewtere wonde arde nde si hewtoyama yawmal qiyama natay ɓe yiite naati natay ɓe aljanna naati mayde nden addama hakkude yiite ngen aljanna hirsama ɓe inna ahlul janna ko khuludum bila maut ya ahlan nar ko khuludum bila maut kono yo yimɓe aljanna on naati o lutta e pooma on mayata kono yo yimɓe yiite onon kay wonɓe to men on mayata pooma ko warayno kon ko ineteno mayde kon hande kañum kadi maayi fa ya subhanallah won on ka nder yiite wonɓe ka yiite ɓen noon fuɗɗo noon jalugol juulaynoɓe hara ko juulinkinagol hooraynoɓe hara ko hoorinkinagol ɓe inna on wowli ɗum ɗo waɗino moƴƴi menen min waɗari kono hay hunde nafaari on hande en fof meɗen hiɗen sumude ka nder yiite jahannama ga Allah subhanahu wa ta'ala o décréta honɗum o inna akhriju finnar yahe yaltinoyon ka nder yiite jahannama kullu man qala la ilaha illa Allah walau marratan fi umri yahe yaltinoyon ton kala wiwnoɗo la ilaha illa Allah haysi tawi ko nde wotere pette e gurdam makko aljanna yiite nge yahe wiide kono luttay ton woɓɓe maydunoɓen e honɗum e shirku e maydunoɓen e ko mi woni wolde ɗo joni hadis on noon ko honɗum o wi ñande goo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe ƴawa ka hoore mimbar wano ka mi woni ɗo ni ɓe ƴawni ndeya teppere ɓe maaki amina ɓe ƴawni teppere ɗiɗaɓere nden ɓe maaki amina ɓe ƴawnoyi tammere nden ɓe maaki amina ɓe ƴewi tawi ɓernde maɓɓe nden hino suni ɓe hutubiri hoore kara hamɓe tippagol maɓɓe sahabaɓe landiɓe ko ayyo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hande a waɗi goɗɗum ko men wowa yiwde hiɗa waɗa a ƴewiɗo a inni amin a ƴewiti teppere ɗiɗaɓen a inni amin ka tammum kadi a wi amin ko honɗum amminɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe uggini ɓe mbojji ɓe fesi ɓe maaki ko Allah nuli Jibril yo ari yeetola yomi innu amin kala mo lewru suumaye tawi handu yehi hara himo luttidi e bakkat o yaafaka amina yo lutto e ka nder yiite jahannama ko ɗum ɗo woni ko hulɓini kon joni noon si tawi yurmeteɓen fof ɗum ko arrahmanu rahim o inni oɗo o luttoyey tefanoyey ɗo tageefo ngo yawmal qiyama o ammini oɗo luttoyey ka nder yiite jahannama musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo hulɓinaki suumaye on hewti hande ko jowi suumaye mo be men yo hasibi hoore mum ila suumaye on ari ko honɗum wowɗa wadde e dewal e dewe ɗuuɗuɗe ko wawata wonde sabu rinɗinede a natude yiite jahannam a tippi qur'ana on nde wotere o moyen a heɓi jusuaji 3 ko njelo ñamminɗa horuɓe ko njelo ittanɗa ande a naafi an e imamu ha on gayniti a waɗi salatu tahajjud
a itti sadaka a surri wirtiɗo a ɗiggani mawɓe maɓen hiɗa wondi e anni e yahugol umra a salmini subaka jottiɗa ɗon ha nangue fuɗi juuluɗa walluha landi hoorema si Allah ƴettitima ni fewno ɗo ko honɗum golluɗa e nder ɗe balɗe joyi ɗo fika suumaye ka nde yontere feƴƴude ɗo de hari tigi tigi on Liverpool no juydude e Barça ko ɓen mi falano yo gaño ɓe gañike ka ko ɗum ɗon feƴƴinɗa e jeem ñallal ngal fof e jemma ñallal ngal fof a yeddodiri fimum kikiɗe a yiltiki a piyama a diskiti ɗum ɗon kadi fof jemma on fof ko ɗum ɗo wonno programme on ka wona ɗum ɗon ko asakku wonannoɗa ɓen ɗon joni noon ɓe perdi ko Tottenham woni ko gañi ko honɗum emo waɗɗa e nder ɗe balɗe joyi ni ko Allah landitoy to ma si mayde ɗeɗɗi joni goɗɗo e meɗen ɗo ko fiiɗe balɗe joyi feƴƴude ɗo o landitoytako ma fi noga e joyi aroje ɗen landi hoorema e nder ɗe balɗe joyi ɗo ñande be ñande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki walillahi utaqa'um minan nar wa dhalika fi kulli laylatin min ramadan ñande be ñande no woodi ɓe Allah rinɗinta e natugol yiite jahannama jemma suumaye be jumma suumaye a heɓi jemmaji jowi est ce que a tawama e ɓen rinɗinaɓe ɗon si tawi a andi a waɗari goɗɗum e nder ɗe balɗe joyi ɗo awa musidɗo julɗo tedduɗo wallahi lawaki taw si suumaye hewti salafu salih moƴƴuɓe adiɓɓe ridwanullahi alayhim ɓe ɗuyteyno programme ji maɓɓe ɗin fop ɓe concentre o e dewal Allah wallahi no woodi sonnajo goto e sonnaɓe moƴƴuɓe na dey feƴƴunoɓe fewndo ɗo ñande be ñande o tippay qur'an on fo sonnajo de na duhiɗo imamu Shafi'i filla yego ko ɓe inni o tippayno qur'an on e nder lewru suma e laabi 50 filla yeji ko ɓe inni laabi 60 wawɗo jangude qur'an net hara ko tilawata hadar on leereji sappo e joyi hara e timmini qur'an joni noon andi ton sa inni alhamdu hara ko oɗo pette janguɗa a wattari lillahi on a wattari rabbil alamin on alif on ka suumaye ɗo ko winnanteɗa ko baraji 70 alif goto laamu on 70 imagine musidɓe julɓe tedduɓe sa heeɓi juzu goto ñande ɓe ma a heeɓi juzu aji joyi ñande ɓe ma ɗum a heeɓi qur'an on hay si tawi ko nde wotere nder lewru suumaye haray a golli goɗɗum nelaɗo sallallah alih w sallam e maki nafugol ngol jemma hay si tawi walaw raka'atayni aw 4 raka'at ma darɗe ɗiɗi ma darɗe nayyi heɓuɗa ɓaawo geeƴe ɗen ka suudu ma nafuɗaɗe a kontama e wurnituɓe jemmaji ɗin wona noon fere sa naafidi e imamu ha gayni hewtoya ka suudu kadi adimoɗa fi sullagol ngol wata julɗo daro inna min mi wawata sullade nelaɗo sallallah alih w sallam no du'ani ɓen sullotoɓe hiɓe du'ani ɓen sullotoɓe hay sa ñamata ha ko wiyete sullagol na immagol ñama ha haara ko immagol hay si tawi ko ndiyan yarɗa wondude anni e a sunloto woni a ñentinayi woni sunna nelaɗo sallallah alih w sallam a windanama baraji ɗin Allah waɗay barki e ñallal magal waɗa barki e ko horuɗa ko immoɗa ado sullagol ngol haysi ko 30 minutes waɗa darɗe ɗiɗi haysi ko qul huwallahu wa inna atayna wondude anni e laaɓuɗo nelaɗo sallallah alih w sallam maki innamal a'malu ko binniyat golleji ɗin fof ko ƴettirte ko saabu anni e moƴƴo on goɗɗo no waɗa darɗe ɗiɗi pet jemma Allah windanamo baraji ɓuri nafuɗo jemma on fof saabu moƴƴugol anni e on si anni e on moƴƴi gollal ngal moƴƴi si anni e on boni haray fof boni joni noon si tawi nelaɗo ko ɓeɗo tefanoyte en yawmal qiyama ɓe toriki Allah yo Allah o luttinoy ka nder yiite jahannama o luttoye kadi pellet kala mo suumaye ari ha tawi hara o yaafaka sa heeɓi suumaye goto a gollanimo on ɗo wawima yonde fanɗi ha fanti e meɗen heɓayɗo duuɓi 80 fi honɗum nelaɗo ko honɗum ɓe maki a amaru ummati ma bayna 60 wa 70 wa qalla man yujawisuha gurdam mofte an ɗen ko 60 ha 90 wo fanɗi ha fanti yawto yayɓe yeeso ɗon joni noon sa heeɓi o jemma ɗaɓɓaɗo e nder ndu lewru ɗo baraji ma ɗin hino ɓuri na dey hino fota hino ɓuri rewɗo Allah e nder duuɓi 83 si tawi noon ɗum ɗo hewti goɗɗo ha na hande kadi ɗanagol ɗuytu ɗanagol jangu qur'an ha soƴƴoɗa e hoore mayre nelaɗo sallallah alayhi wa sallam Allah yaafinoɓe fop hay hunde ɓe mara bakkato ɓe darotono ɓe naafa ha koyɗe maɓɓe ɓuuta ɗo imamu daroto ɗo page goto sengo si salmini darɗe ɗiɗi sa yi jama on no gitta sikka e gaynama naafede
wallahi ko nder lewru pet ndare neɓatare heeɓi yondere hara suumaye yehi mo hoori mali wallahi mo hoorari kar haray naji wallahi summa wallahi hitande feƴƴude en hooriduno e woɓɓe hande ɓen no ka nder gaburuji wallahi summa wallahi en hooriduno e woɓɓe hande ɓen nawnajeno e maɓɓe wallahi hara ɓe wawata hoorde hara ɓe faala han en hooriduno e woɓɓe rowani kadi ni hara hiɓe nder kaso hiɓe joga hara ɓe wawata horugo an Allah sortima e ɗi nema noneji ɗon tati non o newnanima o wurnima ha hikka o jonnima cellal o jonnima ko ñaama o jonnima doole piiji ɗin no timmanma tawa ko fewndo ɗo wedditotoɗa e dewa lewru fi sumaye hara ko sabu téléphone sabu darugol ballon perdingol tan yawmal qiyama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo ala hay e goto e moɗon si wona o ninsoye ɗum ngalɗiɗi sahabaɓe hulɓini ɓe wo hay menen julɓe ɓe wo hay onon ko onon ɓurata ninsoyde yawmal qiyama si Allah yoɓitoyima joddi mbuɗu goto mo itnoɗa sadaka ma leer goto mo joɗnoɗa e hoore deftere Allah nden ma leere goto mo joɗɗa ka nder juulirde hiɗa jantade inde Allah musidɓe julɓe tedduɓe argol tu wona ka nder juulirde ga ko baraji waraɗa windanede fodde a lorrari goɗɗo fodde salligi ma bonari ko ɗum nelaɗo maki si goɗɗo salligiki ari ka juulirde himo jooɗi malaikaɓe no wiya ndemo honno du'a malaika no ruttatake allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu alayhi Allah men torike ma yaafo o Allah men torike ma jaɓan o Allah men torike ma yurme o fodde hiɗa ka nder juulirde woɓɓe non hay waɓutu on heɓugol naafiloje ɗen ado waɓutu on ko tuta fen probléme ko tuma noddinawo darna si ɓe hewta ka juulirde a perdi moƴƴere molanande kala waɗuɗo sunna goto e sunnaji ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamiri yo waɗe ka nder lewru suumaye ɗo baraji ma hino fotawa waɗɗo farilla hara wona suumaye sa wa totti farilla goto e nder ndu lewru suumaye ɗo baraji ma hino fotawa waɗuɗo farillaji capanɗe jeeɗiɗi hara wona e nder lewru suumaye araɗo lawsigo fana waɗa darɗe nayyi aɗo fana on a heeɓi baraji o waɗɗo farilla si salminama waɗa darɗe ɗiɗi sa salmini subaka a mara programme golloygol si wona yewgol ɗano ndara Facebook ndara YouTube jooɗo ka juulirde jantoɗa inde Allah ƴetta deftere nden janga Qur'an malaika ɓen no toranadema ɗon fodde hiɗa nder ton wallu ha on hewta juula darɗe ɗiɗi a heɓa baraji hajju timmuɗo e umra timmuɗo musidɓe julɓe tedduɓe balɗe capantati ma noga e jeenayi ñande be hiɗa windanede baraji waɗuɗo hajju waɗi umra goɗɗo no immoɗo o yaha Makka waɗoya hajju waɗa umra hara jaɓaka fiyo no arna fi Allah o yaari ma arna jawdi laaɓundi ɗo noon ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki jottiɗo on ɓaawo subaka ka nder juulirde hiɗa mari baraji hajju timmuɗo ɓe filliti kadi laabi tati tamma hara ko timmuɗi tiskadi ko jaɓakon ko ɗin baraji a woni ko marɗa kono si subaka salminama sikkay tigi on ko dargal dari foppo adodiri memoygol ka yaasi wallahi summa wallahi ko moƴƴere molnade wonɗen e perdude si ɗum noon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe amina ɗiɗaɓo mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗuno on ɓaawo ka suuma yeɗo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah rinɗin en fof meɗen e natugol yiite jahannama rinɗina mawɓe meɗen wuurɓe e fatiɓe kono no hulɓini moƴƴa si tawi kamba on ardi ni ka fattoytoɗa ton hande kadi ɓen ɗon resetima wallahi haray hino hulɓini haray wattanen hakkille ka suumaye ɗo noon no woodi no gasa woɓɓe ha hara ka wonɗo ni hiɓe germude mawɓe maɓɓe fi 50 € fi ko huntinerte sa anni no baraji ko woni e huntingol horɗo wallahi yettotora ko an tun huntinayno no gasa an ko wonɗa horde kon fof ko négatif Allah falaka ɗum huntida ɗo julɓe Allah hultiniraɓe li wajihillah ko laaɓi pos haray ɗa mari baraji yerol ɓen huntiɓe ɗon fof foti ko sonnajo ma on foti ko sonnajo huntini modi mum foti ko fayɓe maɓen ko ɗon fuɗɗorde ha hewtoye yaasi ko fewndo ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fewndo kala ko ɓe jogino e jawle si hewtino suumaye koni ɓe funsitirayno jawle ɗen fi a innay hendu amina ɗiɗaɓo mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki woyo luttoy ka nder yiite jahannama kala wuuriduɗo e mawɓe mum ɓen ɗiɗo yummama e baben ma goto e maɓɓe ronkuɗa yanganade ɓe kurkanoɓe ɓe du'anoma ha ɓe faato wo oɗo kadi yo luttoy ka nder yiite jahannama si tawi noon hewti goɗɗo ngerma e mawɓe makko fi 50 € komi naɓi wo gasi on sikkude mi heccay woni oɗo na aljanna faala musidɓe julɓe tedduɓe si tawi goɗɗo o yanganike mawɓe makko ɓen samaratu on dinɗe ko heɓata kon hino ɗo toɓɓe 10 sabo sa kurkanike mawɓe maɓen
ɓeyni wo ara nun kun ko honnum wo rob Allah ittande kala ɓila ka ɓiliɗa o yaltinte ɗon dalil meɗen ɓeya natnoɓe ka fammere ɓayɓe naati ka fammere ton ɓe ɓiƴike ton oya ko inino miɗo marno nene e baaba mi ɓurni yumma an e ben an e hoore ɓiɓɓe an ɓen e hoore famille an on fap Allah si tawi ko fi Allah mi waɗirno ɗum yaltinmen ka nder fammere ɗo Allah yaltini ɓe ka nder fammere sabu honnum ko ɗofti yumma e baaba hande a wata yangano yaade ɓe teɗɗe remana ɓe jasana ɓe a wawata ɗum kono jiifa ma on compte ma on no heewi tew euro e dollar ƴettuɗi naɓanaɓe ɓe ñaama ɓe funsita ɓe anda ɗum ɗo pellet koko iwi e maɓɓe kon ko résultat on ni ɓe tuti leggal ngal wilitingal janɗi hande ɓe ñamude dinɗe mum hara hino foti naɓu ɓe ñaama ko ɗum ɗo Allah landima résultat ara noon wo ɗiɗi kadi gonno wo zihabul humum si yehi ha soholaji ɗin ɗuɗirima ƴettu ñammina yumma ma e baben ma ka ñamminɗaɓe o Allah ittante ɗum ɗo kadi tati zihabul ahsan si sunoji ɗin ɗuuni probléme ji ɗin ɗuuɗi e hoorema naɓu mawɓe ma ɓen ɓe ñaama ɓe weltoɓe du'o ko noon Allah kadi no ɓe weltor noon ko noon Allah ittiranayma jowi on nayi on ko honnum ko aziyadatu fil umri wal baraka kala kurkaniɗo yangani yumma mum e ben mum Allah ɓeyde gurdam makko ɗan o waɗa barki e majjan no gasa noon goɗɗo landito lajal ngal foppo gaynanoma windede ko honno balɗe ɗen nde ɓeydirte en yewto e hutubaji aroji ɗin o waɗa kadi barki kadi e gurdam maɗan kadi jowi on ko honnum kadi ijabatu da'awa kala kurkantoɗo mawɓe muɗum yanganoɓe ɗoftoɓe ko toriɗa Allah wo Allah ƴettante kala faalaɗo yo du'a mum jaabo ka toriɗa wo torano mawɓe maɓen ɗon yangano yumma ma e benma a yiyay résultat on jeego mahfiratu lizunub kala faalaɗo yo bakkatuji muɗum yaafe ɗi foppu majji yo yangano yumma makko e ben makko e waɗino ɗo qissa annabi Musa alayhi salam ñande goo o feƴƴirno e qabru mawɗo o feƴƴi kiikiiɗe tawi mawɗo on hino lettede ka nder qabru lette sattuɗe annabi Musa toranimo Allah feƴƴi wonoyi ha bimbi annabi Musa rewti ɗon darugol alhaali o mawɗo ka nder qabru o tawi o mawɗo hino neminede façon nemaji aljanna ɗin ɗi fop majji annabi Musa fewti Allah o inni Allah mi famari o alhaali o ɗo mi ari hanki kiikiiɗe o hino lette ko ɓuri sattude e lette mi arti bimbi ɗo o no nemine ko ɓuri moƴƴude e nemaji ko honɗum woni alhaali o Allah subhanahu wa ta'ala wahyini e makko o inni Musa mi hersi o mawɗo nde mi lettatamo ka nder qabru ɓiɗɗo makko on no insinanade mo ka hoore leydi yo ɓiɗɗo makko on toro Allah yo Allah yaafo mo ka hoore leydi hara min Allah miɗo lettude mo ka nder qabru ko ɗum ɗo woni accugol ɓiɗɗo moƴƴo wa waladun salihun yad'u lahu ma ɓiɗɗo moƴƴo du'antaɗo nene du'antoɗo baba haray wattanen hakkil moƴƴa paykum makum eto ha tutat ko wiyete kon tawhid andugol Allah ka hoore makko ha o anda Allah ko goto o anda pellet wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kala ko nene e baba heɓi jonnimo yo andu na nene e baba jonnimo ko Allah jonni ɓe fiyo ɓe jonnumo paykum kum fama ɗum hawnaki ñande go ñande mayɗa kon inna Allah yaafo baba konngol gotol pet ko goɗɗo fewtata Allah inna Allah mi torike ma yaafo nene yaafo baba ngol hino ɓuri ko nayi wulure hirsete fi maɓɓe si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere jeeɗiɗaɓere nden woko ubulu tawba kala faalaɗo yo tububuye makko on jaɓe yo ɗigga yumma makko e ben makko yo ɗoftoɓe hattirde e ɗoftagol Allah jaɓanaymo tububuye makko on toɓɓere jeetata ɓiranen ko honɗum ubulul a'mal jaɓanede golleji ɗin ko wonɗa e gollude kon fop sa ɗigganari yumma e baba andu Allah faalaka golleji maɗin fi honɗum o inni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana o ittu tun kanko Allah subhanahu si Allah feƴƴi o ɓanni ɗon kisan nene ma e baba en ma ɓe woni julɓe ɓe wona julɓe alhaali ma ɓe ɗum importanma Allah inni wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wondira e maɓɓe kadna ɗo no ɓuri e moƴƴirde kadi no ɓe yiɗiri noon no ɓe yarlori noon kadi no welirta ɓe noon kadi hay si tawi an welirtama noon si ɓe woni julɓe ma ɓe wonari julɗe na an hasibata ɓe no waɗɗima ñandu maɓɓe koltu maɓɓe ñawdagal maɓɓe logement maɓɓe kala besoin ji maɓɓe aqida maɓɓe on son famodiri fa biha wa ni'ma son famodirari fa hisabuhum ala Allah annabi Ibrahim ko yukhrijul hayya min al mayyit
annabi ibrahima ko yalti ko e kefeero geddo Allah ben makko wonno go'o ko shirkowo lesay sanamu yeeyey sanamu reway sanamu ñaamay coggu sanamu kadi kono hattaɓe o jeba o inni ya abati ko ayyo baba ko ayyo baba o noddirimo konngol neware e ɗoftare kadi an kay ko ɗum ɗo waɗɗima télé mawɓe maɓe ko woni ronoɓe woniri si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere jeenaɓere nden duhulul janna naatugol aljanna wonande kala ɗiggenɗo yumma muɗum e baabe muɗum si tawi noon Allah arsikima a wuridi e maɓɓe fewno ka janɗuɗa ɗon sa waware ɓe yangoranade ɓe doole maɗen yangoranɓe jiifa ma on weltinaɓe ha ɓe du'anoma on du'a ɗon haray o bonata foti hiɓe wuuri foti hiɓe maayi wa akhiran toɓɓere sappa ɓore nden ko ridal rabbi fi ridal walidayn kala faalaɗo andude si Allah no weltanimo no yarlanimo yo ndaaru si yumma makko e ben makko no weltanimo no yarlanimo si yumma ma e ben ma weltanike ma ɓe yarlanike ma andu Allah subhanahu wa ta'ala no weltanima no yarlanima nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki ridal rabbi fi ridal walidayn wa sakhatu rabbi fi sakhatul walidayn weltingol Allah ngol hino e weltingol nene e baba tikkere Allah nden kadi hino e tikkingol yumma e baba karama ko ɓe wi'i ko ɓuri e fanɗude goɗɗo ko yawoto mawɗo muɗum ko sa ƴetti téléphone hiɗon wowlude ɓe fuɗɗo makude tun an kadi wowla konguɗi monɗin ɗi buɓɓodira haray a mankiɓe respect ko ɗum woni wala taqul lahuma of ko ya jento ha ɓe gayna few on say noon si jaaboɗa si tawi ko jemma hara ko an wontata yeeso si kulli hino ton ma probléme hino ton hara ko hawru e ma haro hawrari e maɓɓe si tawi ko ñalorma hino henti ko ya wontu ɓaawo fiwata wonu a ƴagganiɓe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku e barki maɓɓe wuruɓe yo Allah ɓoyndu e maɓɓe fatiɓe yo Allah o yaafoɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسيب جلب تدب يوتر أنن دارو ونوالو ريزي مكم يوتدو كون يو الله دندو إن سوما يأرد توا إن هورد إكلال en jogaka ndu ya hara en kurkanaki ndu en andasi suma e gota waye ko wallahi summa wallahi ko e gandal Allah woni be tawano ben foro way na ben tawa hikka tawa ben gadi hikka fo na kambe kay fo tawoyte ko arata kadi hande non la tuakhir amala al yawmi ila al ghad ta accu golle ko hanuda gollugol hande inna wadu yey jango andasi tay jango tawete goto men andasi suma e araway don haray o tawa en ko toyde Allah ko yon tawnu en ko yen gollir o suumaye ɗo wastay ko dernier suumaye onni wasi tawi a hendike wahayu wonde man oɗo lannay tun hara maayi ko noon hanɗa gollirde o deɓe ko watte lewru suumaye hino ɗuuɗi horugol horina tere ɗen fof naafugol hay wona ya yondinoro ko naafete tun ko ga juulirde wurnitir cuuɗu maɗi kadi saabu naafugol ne laaɗo sallallah alih w sallam e maaki wowatan waɗu cuuɗi mun ɗi wanowa berɗe qur'ana janngatake toon naafatake toon heɓu hay so tawi ko darɗe ɗiɗi ka nder suuduma jannga qur'ana on naafira qur'ana on si tawi a hunjaki fontu ndara jannga ko dewal woni ko wodanma ittu sadaka suuɗiɗo e feeñuɗo wallito tampuɓe ɓen kadi ɗiggam mawɓe ɓen kadi foti hiɓe wuuri foti hiɓe faati mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on o tawni en jumare aranere nden e nder ndu lewru suumaye yo Allah on hollu en kay timmode nden kadi ya rabbal alamin mi torori Allah inde makko ɗen foppo e sifaji makko ɗin e inde makko ɓurde mawnude nden nde suumaye no yaha yo Allah taw en fop meɗen en rinɗinama e natugol yite jahannama mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala moƴƴereji ko woni e lewru suumaye yo Allah okku en okkidan e ɓeygurde wonde e julɓe ɓen fop kala kambaji ko woni e nder lewru suumaye yo Allah dandu en danda ɓeygureji men en danda kala julɗo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ka julɗo nawni yo Allah on dikkinmo kala ka julɗo ɓili yo Allah on ɓiltumo kala ka julɗo huuli ani yo Allah on holnumo marɓe ɓe yo Allah on ɓeydamɓe ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah on okkorɓe toriki Allah yo Allah dandu en shirkal ngol mo hara hiɗen andi yo Allah dandu en shirkal ngol mo hara en anda toriki Allah yo Allah wurnu en fodde gurdam no moƴƴani en yo Allah ƴettitu en ñande tawata ko laakaraw woni ko moƴƴani en mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala heferɓe jibinare en yo Allah dandu en jibingol heferɓe zurriyaji men ɗin ko Allah woni fewno yo Allah fewnan en ɗi e hoore lawol l'islam kala joguiɗo jang e ɓuttuka ɓeygure mum yo Allah duminanmo kala joguiɗo ande sohola yo Allah on ittanmo ma porɓe kaydiji ɓen ko Allah woni jonnowo kaydi yo Allah okkorɓe kaydiji
heewi wondude nafa e barke marɓe ɓen kadi yo Allah waɗɗi rewirɗe Allah rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada allahumma la tufarrig hadha al-jam illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur allahumma farrij hamma al-mahmumin wa naffiz karba al-makrubin waqdi ad-dayna anil madinin washfi mardana wa marda al-muslimin warham mautana wa mauta al-muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat